nigo tukoyachaga kurwa ase nsemo yario toigo ase botuko bokira rero omorero ukatire ase ensemeyo ward ne yabugusero county ya Kisii ase abamenyi babeire bagosaba serikali county ya Kisii oswana nagatina kwene kinga nkonyora bale ogosirwa obotuko bwa igoro chinsa jarenge isano nenusuga nabo morero bwatete chinyombe chiga chirange gaiga nyombe ya mayarenge yagatiao morero gansa kurwa nyomba ime botoikaraste iga twarenge gaiga bantu babire batatu iga bane tokoro morero sokire gocha isiko akuoko minyoka togokura tokobwiji sirimbi bose bantu mbaje liegera batokonye liegera morero yo tonyorimie twateme tasto konyara tukachikobuja amaje kurwe bisima ya kiri tibeka kinkuruzi basa somelia abana bane ngaki ano yali ngo musimama ne jene tuteteke ngatiga ngeto ke kolire ke abana bane basome gaki akikoze tora kone ke busibono igaki jenara lingana mabira manana na bomuntu okuna ne kyondo kukiwite gaki nkikoze kyagara tomulero yo gazati ugotaga bone bintu biyete gaki nakirwe simikoro nyomba na rutira amajense kominyoka ngo bolime tando kitoko somya bana tukabeyita abandi yani skuru bane tukwendi ninga kukopara bono gaki. Nimefungua biashara ya hoteli. Tulifunga kazi tukaenda nyumbani. Sasa tukipigiwa simu tukikimbia tukapata mtu umeshika tungeza kusaidia kitu chochote. Tafadhali naomba governor na kaunti yote mtusaidie. Vitu zimechomeka kwa hiyo nyumba ni over 200,000. Hakuna kitu tulitoa hapo hata moja, na hiyo ndio biashara tunajikimu nayo, na hiyo ndio inasaidia watoto. Hakuna kitu tulipata kuokoa kwa hiyo nyumba, tuko na uchungu na hakuna vile tunasaidika. Sasa vile tunaongea hivi tumebaki hivyo. Ngiyo twakonye tokurwororo twari gusaba Nyasaye tokonye liegera abaiga banyoreta asari yeiga liegere serikali barengererie bakonye bagendere ne biashara byabo.